miti na unye ko tunapigana nao. Ndio afande. Tunashaka rushwa. Ndio afande. Polisi tuitaka, mnasikia? Ndio afande. Kuna mande yenu ya wizi tuitaka. Ndio afande. Nitakuta kwa barabara iko na iba kumpiga risasi. Ndio afande. Askari mnasikia? Ndio afande. Askari mwenye ana rape, anaua. Ni kuasha mwista yetu kabarasi. Mnanisikia? Ndio afande. Muranyumva? Ndio afande. Hakuna askari kubebesha mizigo raia. Tunakubaliana? Ndio afande. Tutaangalia raia kuna shida msaidie. Hapana kumsumbua. Mnanisikia? Ndio afande. So polisi hii nagira ngo turajya Kinshasa. Tunakubaliana? Ndio afande. Uyu we ni butanamuzi uzamubarirwa Indwanyi cyane yumva neza ururimi rw'intambara yabiyishamba byo bikaba karusho kumukangisha intambara bingana no gukangisha intari nyama. Numwe mu basirikare b'abahanga mu mirwanire ya kinyeshyamba gutegura urugamba no gutega udutega umwanzi. Uyu yatorejwe ndetse wo anaba mu gisirikare cy'u Rwanda ni General Sultani Makenga, abafande bagenzi bamwita S5. Niwe uyoboye M23 wa intare za Sarambwe ziri guca ibintu mu burasirazuba bwa Congo. Askari! Uyo ni igitabo kigendera The Walking Encyclopedia. The government will determine our next. Aha ni muri 2012 ubwo umunyamakuru wa Al Jazeera yamusanze mu birindiro we n'abandi barwanyi bari kumwe mu mashyamba amubaza niba bafite gahunda yo gufata umujyi wa Goma. Umva ko Sultani Makenga yamusubije. The government will determine our next. Ati byose byaterwa na leta. Nibashaka intambara tuzayirwana, nibashaka amahoro n'ibiganiro turiteguye, kandi nibiba ngombwa ko dufata Goma nayo tuzayifata. Uyu ni umugabo w'igitangaza wizera ko mu kurwanira amahoro agomba kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Ubu rero amaze imyaka irenga 30 arwana. Muri 2013 mu kwezi kwa kabiri icyo gihe yari yashize iminsi mike M23 yirukanwe mu mujyi wa Goma shitabona. Umunyamakuru wa New African yitwa Richard Mugamba yasuye Sultani Makenga mu birindiro bye aho yari ari kumwe n'abasore be mu birometero nka 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Ubundi amuhata ibibazo barahangaha rero yaramubajije ati mumaze imyaka 22 mu Rwanda kandi bisa nkaho mwiyemeje kurwana kurushaho, niki mwifuza kugeraho? Ariko se wa mugabo we wizerera mu mahoro nk'uko wirirwa ubivuga? Turiya gato umva uko afande Sultani Makenga yamusubije. Uyu mugabo yaritonze aramusubiza ati mbere ya byose ugomba kumenya ko nizera amahoro, niyo mpamvu nakuye ingabo zanjye muri Goma. Ariko amahoro ntabwo ari impano uhabwa ku isahane ya feza, ni ikintu kigusaba kwigomwa byinshi harimo n'ubuzima bwawe kugira ngo bigereho. Urinde kandi urwanira ikiguzi cyari cyo cyose byasaba. Nje narwanye muri iyi myaka yose kuko dushaka amahoro n'ituze ku baturage bacu ndetse we n'igihugu cyacu. Ariko niba tudashobora kugira ku ntego zacu binyuze mu bunzi, twiteguye kurwana kugeza ku muntu wa nyuma. Sultani Makenga ntiyarekeye aho. Ati intambara yanjye irwanya akarengane kazanywe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwabaye ingaruzwa muheto y'ibihugu by'uburengerazuba bitegeka ingingo z'uburyo igihugu gikwiye gucungwamo. Ninjiye muri uru rugamba hashize imyaka 22. Ubwo nari umuhungu muto cyane mfite imyaka 17 gusa. Nabanje kurwanya ingoma ya Habyarimana mu Rwanda yashakaga kwica abatutsi bose. Nari muri RPF. Ninjiyemo mu 1990 muri Uganda kubera ko ntakundaga ubutegetsi bwa Habyarimana kimwe n'ubutegetsi bwa Mobutu. Sultani Makenga, uyu mugabo ni cyumuzigo. Uyu mugabo w'indwanyi bitarabaho, indwanyi irehirwa na buri wese ku rugamba. Wundi ari hehe? Ni kazi ambayo naomba uvumilivu. Mwanisikia? Ni kazi ambayo naomba kujitoa, sacrifice. Duruze kumva amakuru hari abavuga ko uyu mugabo yarashwe n'abamudahusha ba FARDC akaba ameze nabi ari hafi no gupfa, niko byavuzwe. Ariko zukuri kwabyo nukuye. Niba ari muzima yihishe muri yeshamba, ese kuki atagaragara imbere ku rugamba? Ubundi se ni muntu ki kwirasaniro? Askari! Hari byinshi utabwiwe kandi biteye amatsiko kuri uyu musirikare w'icyatwa.
aribyo tugiye kugarukaho ngiye kukubwira hano. Twitwa RTV Show. Mu gutegura iki cyegeranyo nasomye inyandiko zitandukanye zigaruka kuri uyu mugabo Sultani Makenga. Narambuye inyandiko nyinshi cyane ku ikubitiro nasomye muri New African. Umunkuru yasohotse ku itariki ya 15 kwezi kwa kabiri muri 2013 yahawe umutwe ugira uti Makenga in brief my life is war. Ni ikiganiro kirekire egiranye n'umunyamakuru, ariko kandi naje kurambura izindi nyandiko za The Chimp Report. Mu nkuru yahawe umutwe ugira uti exclusive the forgotten story of M23 and the Rebel Commander Brigadier Makenga. Yanditswe mu kwezi kwa kabiri kwa 2017. Nanasomye kandi inkuru za Le Monde yewe n'ubushakashatsi bwa Rift Valley. Mvarira ibyo nabonye. General Sultani Makenga ubuzima bwe butangira neza nka script ya filime. Uyu mugabo bakakubwira ko yabonye izuba ku itariki ya 25 ukwezi ko kuboza mu 1973 hari kuri Noheli. Niyo mpamvu hari yitwa Emmanuel. Uyu rero akomoka mu gace ka Masisi, ari naho kandi yakuriye, ariko kandi yakuriye mu gace k'amajyaruguru ya Bwito, aha ni muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru muri RDC nyine. Uyu mugabo yinjiye mu ngabo za RPF mu myaka 1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga nyine. Iki gihe yinjiriye muri Uganda, akaba rero yari umwe mu basirikare b'inararibonye mu gutega umwanzi agaco ambushi, nkuko bamwe mu barwananye nawe n'ubundi bagiye babitangaza mu bihe bitandukanye. Mu ngabo z'u Rwanda rero yaho ku ipeti rya sergeant cyangwa se sergeant, ndetse rwose ari n'umwe mu babashije kugira umusanzu wo hejuru mu kubohora u Rwanda mu ngabo ziyunze na RPF ziturutse muri RDC. Gusa amashuri yize yagiye akomeza kumubera imbogamizi mu mwuga we, kuko nta ndimi nyinshi yarazi kuvuga bya nyabyo, we na ngabazi kudidibuza indimi z'amahanga nk'Urufaransa cyangwa se Urwongereza. Byose yabivugaga ku kigero kiraho kiri hasi pe. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Congo rero hagati mu mwaka w'1998 n'ibihumbi 2002, uyu mugabo Sultani Makenga yari muri batayo ya Nguruma, imwe mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Rero mu mikorere y'iyi batayo Sultani Makenga yagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byayo, by'umwihariko mu gace ka Katanga yarwanyemo mu b'imbere. Abarwanye nabo barabyibuka umusanzu we. Gusa nanone bikavuga ko ngo ari umugabo udapfa kuvugirwa mu gisirikare. Mbese imyitwarire ye mu gisirikare nubwo yari umwe mu bakomeye, ntabwo akunze kuba myiza nkuko bamwe mu barwananye nawe ku rugamba babitangaje. Uyu rero ngo yagiye atabwa muri yombi inshuro nyinshi, inshuro zitari nkeya yagiye afungwa. Mu mwaka w'1997 azira imyitwarire ye, akenshi ngo yarangwaga no gufunga umutwe no kutavugirwamo. Mu mwaka w'2005 rero nibwo uyu Sultani Makenga yageze ku ipeti rya majoro, ubwo yari mu ngabo ziharanira ukwishyira ukizana kwa Congo, Rassemblement Congolais pour la Démocratie RCD. Sultani Makenga rero yari mu gace ka Rucuru ubwo General Rurankunda Batware yatangiraga kwegeranya ingabo ze zo kujya n'ubundi mu mutwe we wari ugamije n'ubundi kurengera abaturage, n'umutwe wa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Icyo gihe rero byihuse Sultani Makenga n'umwe mu bumvise vuba umushinga wa Rurankunda, maze atangira gukorera Nkunda, ahita anatsindira icyizere cye byihuse kurusha abandi abo mwizerwa we w'imbere. Mu mwaka w'2007 rero CNDP ya Rurankunda hamwe n'indi mitwe inyuranye yo mu mashyamba ya Congo yinjijwe mu gisirikare cy'igihugu cya RDC kizwi nka FARDC. Sultani Makenga rero ahita agirwa umuyobozi mukuru wa batayo ya Bravo. Hagati aho rero ariko undi murwanyi kandi w'inyeshyamba yagiye ashinjwa ibyaha byinshi birimo n'uby'ubwicanye, ariko kandi wakabihakana yivuye inyuma, nubwo raporo z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko uyu Sultani Makenga ngari we ngo wayoboye ubwicanyi bwabereye mu gace ka Buramba. Nubwo we atagaragaye ku kibuga cy'imirwano, wenda ngagaragare yica abantu cyangwa anatanga amabwiriza, byemejwe ko ngo yohereje umugabo yizeraga cyane, Lieutenant Colonel Innocent Nzamurinda, uyazwi nka Zimurinda. Ni mu bwicanyi rero bwabaye hagati y'itariki ya 9 n'itariki ya 10 ukwezi kwa gatatu mu 2007, bakaba bwaraguyemo abantu b'inzirakarengane bagera kuri 15 bose. Ubwo rero imikoranire hagati ya FARDC n'imitwe yari yarayiyunzeho itagendaga neza,
CNDP yongeye kwisubiranya. Makenga wari ugeze ku ipeti rya koroneri yahawe inshingano zo kuyobora ingabo z'uyu mutwe mu gace ka Rucuru kari hafi y'umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Congo n'ibice bya parike y'igihugu cya Congo na Virunga. Mu mwaka w'2008 rero, nyuma y'inama y'amahoro ya Goma hamwe na guverinoma ya Congo, Sultani Makenga yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa muri CNDP ndetse n'ibirindiro bikuru by'umutwe wa CNDP byimurirwa mu gace ka Rucuru. Icyo gihe niko byagenze. Ubwo rero Rurankunda yatabwaga muri yombi na guverinoma y'u Rwanda mu mwaka w'2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yakozwe hagati ya leta ya Congo n'u Rwanda. Sultani Makenga yatangiye kwiyegeranya ngo agerageze n'ubundi kurwanira shebuja Rurankunda, ariko kandi bibi by'ubusa. Bidateye kabiri ari mu bayobozi bakuru ba CNDP bagera kuri 11 basinye ku masezerano y'imikoranire hamwe na guverinoma ya Congo ku itariki ya 16 ukwezi kwa mbere kwa 2009. Nyuma y'uko CNDP yongeye kwihuza n'ingabo za FARDC, Sultani Makenga yashizwe mu mutwe wo kurwanya FDLR mu bice bya Masisi na Warikare mbere yo koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri aka gace. Ibintu rero byongeye kuba bibi cyane, bihindura isura muri CNDP ubwo General Bosco Ntaganda Terminator Rutango ari we wemezwaga ko asimbuye Rurankunda ku buyobozi bw'umutwe wa CNDP wari utangiye kongera kudakozwa ibyo gukorana na FARDC. Ibi rero byazamuye umwuka mubi ndetse ingabo z'uyu mutwe mu buryo bweruye zicikamo ibice, batangira kurwana, batangira guhigana. Ntaganda washinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko mpuzamahanga rwa ICC yanashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi guhera muri 2006. Nawe n'umwe mu basirikare batojwe kandi banarwaniye mu gisirikare cy'u Rwanda imyaka itari mike, gusa igihe cye kinini yakimaze arwanira mu mashyamba ya Congo mu karere ka Ituri. Mu mwaka wa 2011 rero hagati, Jean Bosco Ntaganda yaje gusura Sultani Makenga i Bukavu ngo barebere hamwe uko bashyira hamwe ibikorwa byabo nk'abagize CNDP, nubwo icyo gihe nabwo bari bagisa nk'abakorana na FARDC. Mu kwezi kwa gatanu kwa 2012 rero, Sultani Makenga ibyo yarimo byose yarabihagaritse, ubundi yinjira mu mutwe wa M23 ahita anazamurwa ashyirwa ku ipeti rya generali. Bidatinze yise anatangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23 Mouvement du 23 Mars. Bidatinze rero mu kwezi k'Ugushyingo kwa 2012, umwe muri basomambike ba Bosco Ntaganda utaracanaga uwaka na Sultani Makenga ari we Baudouin Ngaruye, nawe yazamuwe mu ntera agirwa generali, ahita anagirwa umuyobozi mukuru wungirije wa M23. Maze ibikorwa bya M23 bitangira kuyogoza Congo mu mwaka wa 2012, aho uyu mutwe wigaruriye Goma yose. Gusa mu kwezi kwa gatanu kwa 2013 M23 yakubiswe inshuro na FARDC, ndetse we hari n'amakuru yagiye hanze iki gihe avuga ko Sultani Makenga yakomeretse bikomeye. Mu kwezi k'Ugushyingo kwa 2013 rero, ubwo M23 yari maze gucika intege, yemeye kumanika amaboko ndetse we n'amagana y'ingabo ze bahita bahabwa ubuhungiro mu gihugu cya Uganda, aho bamaze imyaka itari mike biturije. Mu mwaka w'2017 rero, Sultani Makenga wigeze no kuvugaho ko yitabye Imana yongeye gusaza imigeri, gusa nabwo yongera gukubitwa inshuro ntago byamuhiriye. Nkuko rero uyu Sultani Makenga ubu w'imyaka 50 abitangaza, M23 ngifite ingabo zigira ku 6,000 zisuganyirije mu bice by'ibirunga. Sultani Makenga rero agatangaza ko igihugu cya Congo gikeneye impinduka, kurandurwamo ruswa, gucyura impunzi ndetse yewe no kurindira umutekano abaturage kandi bose kimwe, nta gutonesha bamwe ngo abandi batotezwe. Ibibazo byose rero Makenga n'umutwe abereye umuyobozi mukuru bagaragaza, bakaba bavuga ko rero batazahagarara kugeza igihe bikemukiye kuko bimaze imyaka myinshi. Ikindi kandi uyu mutwe ngo ukaba uniteguye ibiganiro, by'umwihariko ukaba ushaka gushyirwa mu ngabo kimwe n'abandi basirikare bose. Sultani Makenga rero we akaba avuga ko M23 badateganya kwataka, ariko kandi igihe cyose FARDC izakomeza kubagabaho ibitero bazitabara. Sultani Makenga kandi leta ya Congo ikomeza kwemeza ko we na M23 ngo bashyigikiwe na guverinoma y'u Rwanda, gusa we arabihakana yivuye inyuma, akagaragaza ko ntaho u Rwanda ruhuriye n'ibiri kubera muri Congo, ibitanyuranye n'ibyo leta y'u Rwanda n'ubundi ivuga, kuko nayo akenshi yagiye bihakana yivuye inyuma.
umugabo muremure unanutse w'igara rito wikundira kugendana inkoni nk'ikimenyetso cy'aborozi boroye inka nyinshi. Uyu akaba yarakuriye mu mabanga y'imisozi miremire yo muri Sud Kivu, ahantu hari aborozi benshi b'inka. Inzira y'ishyamba General Sultani Makenga yinyuzemo kenshi, ariko kandi cyane mu Rwanda Sultani Makenga S5 niko kazina abagenzi be mu gisirikare bakunda kumwita. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Emmanuel Sultani Makenga. Umurebye ni umugabo muremure wirabura, umusirikare w'Indwanyi cyane. Abamuzi n'ababanye nawe ku rugamba bemeza ko azi neza kumasha ndetse no kurasa agamye igipimo, ibintu akobora kuba mutuje ingabo za APR. Yinjiyemo akiri umusore muto cyane w'imyaka mike cyane rwose. Umwanya uyu mujenerali aheruka mu ngabo za leta ya Congo ni umuyobozi mukuru mu ngabo ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mwanya yaje kuvaho ajya kwifatanya na M23, umutwe w'inyeshyamba wari umaze kuvukwa uyoboye na General Bosco Ntaganda, wa mugabo w'umukinigi nyine. Bikavuga ko rero uyu kugira ngo aze muri M23 yavuye Bukavu ari kumwe n'abasirikare bamurindaga. Yaje ajijisha mu bayiri menshi cyane, asa n'unyura ku butaka, asanga M23 we aca mu kiyaga akoresheje ubwato, maze ingabo za leta zirasana mu mayira n'izimurinda, bibaza ko ari we, nuko bacika gutyo kugeza ageze mu birindiro by'inyeshyamba za M23. Icyo gihe rero muri parike y'Ibirunga niho hari ibirindiro bya M23. Akihagera yise yungiriza wari umuyobozi wayo General Bosco Ntaganda, nubwo nyuma baje kutumvikana bagatana mu mitwe bagatangira guhigana, ingabo zigacikamo ibice, buri gice gishyigikiye ikindi. Ko gusubiranamo rero niko kwaje guha icyuho leta ya Congo cyo kubarasa, maze ibyo bice byombi biratsindwa birahunga. Kimwe gihungira mu Rwanda, mu gihe ikindi cyambutse kikajya muri Uganda. Ibi byabaye mu kwezi kwa kane kwa 2013. Nyuma yo gutsindwa intambara rero General Sultani Makenga byavuzwe ko yahungiye muri Uganda. Muri 2022 rero ubwo M23 yongeraga kubura imirwano, uyu Sultani Makenga papa w'abana babiri yongeye kugaragara atembera Bunagana, agace kafashwe n'aba barwanyi ba M23 nyine. Uyu General Sultani Makenga rero harabari mu nkambi kuri ubu ngubu bamufata nka Musa wo muri Bibiliya uzabakura mu buhunzi bamazemo imyaka irenga 20, akabageza ku butaka bw'isezerano, bagatura bagatunganirwa muri Congo yabo. Hari nako kandi hari n'abandi batari bake bumva uyu mugabo batamubabarira we na bagenzi be ku ntambara biteje ubwabo kugeza batsinzwe. Uyu mugabo imyaka myinshi ubuzima bwe yayibayeho mu ntambara kuva mu mwaka w'1990 uwumve kugeza na n'ubu, kuko nawe ubwe yabyivugiye agira ati igihe cyacu cyose tuba turi mu ntambara, nta mahoro twari twabona. Aha yaganiraga n'umunyamakuru wa AFP. Nshatse nanasorezaho ngaho, ariko kandi nkagushimira wubana natwe buri munsi ukaba ukunda ibiganiro byacu.